Bueno, anem a veure. Com el 23 de febrer recorde perfectament eixe dia perquè estàvem l'inspector Santos, que entonces era oficial, i jo estàvem dirigint el tràfic en lo que és la carretera Tres Camins. Entonces, pues, degut a que a Paterna hi havia molt de tràfic, tant per l'esplà com per lo matí, teníem el polígon industrial, no teníem altra entrada al polígon, només que tots els que venen de tota la banda de Xirivella, Manises, Quart, tots tenien que vindre per així per la carretera Manises per entrar per acá dins, per anar fins al polígon. I després per l'esplà, a partir de les 5, quan ja veneixi de xiquet d'escola i això, a partir de les 5 i mitja, pues hasta les 7 o les 8. Recorde que estant eixe dia, allí regulant el tràfic, estàvem Santos i jo. I en això, que estava jo en el mig. I ve Santos, que se tornàvem, un estava en el centre i l'altre descansava o guaitava des de la vora, com passaven els cotxes, si algú cometia alguna infracció o alguna cosa. I des de la gasolinera li digueren alguna cosa i ve i me diu: Pepe, diu, arreplega que s'anem, anem-se'n, posa en marxa els semàforos i apaga la llum que s'anem. Un poste de llum que havia gran per il·luminar-nos al centre perquè ens veren el tràfic i no digueren és que no se les veu, perquè antes portàvem un color molt oscur, blau, i que portava reflectants no se veia tant. Bueno, pues dic, però què ha passat? Que diu que n'hi ha un golpe d'estat. El 23, que n'hi ha un golpe d'estat. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, El 23 que n'hi ha un gol d'estat, dic, no, mira, t'han pres el pèl. Dic, anem a veure, com va haver un gol d'estat si fa un momentet el meu germà diu que sí, que estan els militars i tot. Dic, si el meu germà fa un moment que ha passat per a casa, el meu germà és militar de professió. Dic, quan ocorre una cosa d'estos, a ells els tenen aquartelats. Dic, i ells han passat per a casa, el qual vol dir que t'han pres el pèl. Que no, que m'han dit que sí, que s'anem per a l'Ajuntament, que urgent mos diuen que tenim que estar en l'Ajuntament. Bueno, doncs anem per allà. Efectivament, anem a l'Ajuntament i no vas a plegar a l'Ajuntament. Recorde que els consellers que havien i tal, no vaig a dir noms que havien aquell entonces, però estaven esperant-nos en la porta. Com resulta que Santos era el oficial entonces, jefe, pues lo primero que le iban a hacer, bueno, Santos, tenga usted por cuenta que ha ocurrido esto, entonces nosotros aquí nos tenemos que ir porque hay un bando, una orden con el bando, que tenemos que abandonar los ayuntamientos, que hay que dejarlo todo, y usted, como es el máximo responsable de la policía, se queda usted a cargo del ayuntamiento, que nosotros nos vamos. Y ahí pues los concejales nos dieron las llaves, me las dieron a mí, que es el que estaba en ese momento de jefe, la llave del ayuntamiento, y ustedes se hacen cargo y aquí veremos lo que pasa. Y entonces pues nos quedamos concentrados en el ayuntamiento, en la plantilla que estábamos de servicio, y los demás iban enterando hasta que se nos estaba allí, con los camioncitos sacándolos. Y los concejales llamaban por teléfono, llevaron allí las llaves y las entregaron a la autoridad que había allí. Era yo y los que estaban de servicio conmigo. Y allí pues a esperar hasta que... ¿Regulando en la puerta del 17? No, pero ahí ya, en cuanto salieron unos cuantos tanques, ya nos llamaron tal, y ya se dejaron de salir más vehículos, más tanques.
hacia la Gran Vía Zanao Católico. Ese día, pues, claro, nos cogió a todos, nada, haciendo servicio normal. Nos pareció raro la hora que nos llamaron los militares para sacar los vehículos por la puerta trasera del 17, porque ahí siempre nos llamaban 2 días antes, se anotaba en el libro a tal hora y que va a salir la caravana de maniobras. Iban a ir los motoristas y ese día no hubo, el aviso fue repentino. Clar, era un poc sorprès i pues entonces sí que és deberes tot això que n'hi ha. De fet, isquerem allí fora a la plaça i efectivament estaven tots els del moviment comunista del País Valencià expressament des de la porta de la iglesia mirant a veure què ocorria, què no ocorria, què anàvem a fer, què mesures anàvem a prendre, no? Nada, lo primer que van tindre que fer és exigir, dir, senyores, vostès saben lo que ha hagut, no? Sí, pues nada, n'hi ha un bando en la qual diu que no poden anar més tantes persones i pues estan reunits en la plaça, sí, davant de l'Ajuntament. Pues d'alguna forma col·laboren en el bando. No n'hi ha problema, se n'anem tots, desapareguen tots de la plaça, desapareguen tots de l'Ajuntament i allí se quedarem la policia només al càrrec de l'Ajuntament. De l'Ajuntament hasta el dia següent, que el dia següent ja és quan se tornaren les coses al seu puesto i ja tornaren a reanudar, a ocupar els puestos que corresponia i a fer-se càrrec de l'Ajuntament. Luego por la tele ya veíamos cómo iba el asunto y por la radio a José María García, el periodista deportivo, que consiguió meterse por allí y quedarse y dar buena información. Más los cámaras, que sí también se protegieron debajo de los asientos, las butacas. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here?